بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة جنب كيسيمون من سلمينيون hare yetti Allah dagindo holludo yamirdo sar'indo uzina lilladina yuqataluna fi sabilillah uzina lilladina yuqataluna newnando beedo gondimbe dartagol yottagol hare ka tigi tigi ka sayon fewndi do hare dey menen julbe ben wonduɓe Iran ɓen haray dey min focci Amérique lowru ɓurndu muusude lowru noon muusundu tawata kadi koye leydi naafiqi al arab ashaddu kufran wa nifaqa wernuɓe ɓeɗo américain ɓe haray koye ndi leydi andirandi yolma yalama e progrès woyi e développement sodaɓe haray nini tappandeji mawɗi waɗi ton e ɗum ɗo noon wona ko majjinani hay goto wona juhugol dey ano min yettoy to yontere hande ko faɗɗi janggo non ko yendagol on ɗo min foccayon min fokkita min na meɗe yahade kadi ɓayɗo mari antimissile focciɓe lowru molanadu moole ko julɓe ɓenni ko wori ɓeɗo ko inde haala yo Allah wallu ɓeɗo yo Allah addu nasru on e fe ɓeɗo yo Allah jonnu hurriya liberté Qudus e barki ɓeɗo iranien ɓe haray ko ɗum nini ko ɗum fewndi gasa noon aduna on jogodirta woni bandra an e min ha awatu haray ko Allah daali ɗum أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير Allah wi yo ɓe yottike joni noon on va faire la paix Amérique bonsoir et Donald Trump how are you on peut faire la paix Amérique calmez-vous maintenant c'est la paix on va faire la paix aron tappom men juhom men ka leydi amen men wiyon non deñanim dana 2-3 heures Amérique waɗi dégâts on Donald Trump dari joni noon Iran wata on yotto joni ko ɓuttu on joni noon waɗen ɓuttu awa ila ɗo on peut faire la paix aray ko ɗum Amérique si on jaggiti min jaggitay ko ɗum Allah wi men ko ɓe woni julɓe billahi ko Qur'ana woni gollude la ilaha illallah wa qatilu fi sabilillah الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة mi wondiri Allah ko Qur'ana on golli ko Qur'ana on tigi woni Iran l'islam laaɓuɗo poyongo Iran jogiti Allah ko seede haray noon foccande nden koye leydi mi ala wolde inde mayri ko leydi julɓe wiitiɓe julɓe naafiqiɓe kadi wernuɓe Amérique no yoɓude milliard ji ñallal fino daɗira fino jaggira yimɓe mum fino jiiɓira l'islam hara min acciti on meɗen siifa kumpite ɗe menen noon min hoolora France 24 BFM LCI ɗuma meɗen partage a piiji maɓɓe kenen kirɗayɗi men kono noon menen no woodi kamen on ƴettude kumpite ɗe Al Jazeera